dot minu lepa ulenaw na DVC ni lunglom tin nang kut kanin tlai na tual chung thong karak chimlai thantlang peng tlang lo khwa CNF CNA camp pong a rakap minung somruk rong an phan nain zan lei a an kir than thantlang peng tlang lo khwa CNF CNA camp pong a rakap minung somruk chu mas ni sha in an phan changi camp lei a len an itim na in zan lei sumilam panga songa an kir than tia thong kan thei hi kong happy tla in tlang lo khwa mi pakhat ni mas ni sha a kan khwa an phan chang kan khwa a zan khat an rek chang mas ni sha CNF lei he ton na an ngai I kan khwa a an rek upadeu ni an chimning a chun atu ni zong khem lei a len than an itim an ti malhan kha minung som thum song long an sina in atu chu minung som ruk song an si tia chim CNF le ral kap an iton na konga CNF upa pakhat ni ton na ngai asakau khem a an ra I tlong te in biro asakau khem tiang an phanding mi kong hi upa cheu khat ni kan thailo ze rong ada khem tiang hi an rat ti zong fiang in kanghal khori lo tia chim march ni lai khat tlang lo kho a ral kap le CNF le ton na an ngai I khem le lan ti lo in zan le sumilam panga tluwa an kir than tia thong kan thai ani som thum le ni lina ha kha lamzo nak chu saw kalman hlana ral kap le pelik ni an khamna ani som thum le ni linak march ni lai khat ha kha ko chung ral kap uk nak du lo nak lang tar nak chu Carson Hall in an thok I wam tu mong char tol an phan baka ral kap le pelik ni an khamna hi an khamna leo a ha kha mi no le ni ral kap le pelik kal kho lo ding in lam an kham I thuat thum in an kham hi kham mi leng in ral kap le pelik zong ni an doin ha lo I hliam ma tor mi le tlai khi mi an lo ral kap le ni minit panga hlana hnu nan kir lo asia chun kanin ka na lai chun tlai khi zong aselai tia nol an chua cha a ha kha mi no chu Carson Hola an kir than hi muna salai elisma ni hin si se ni dang si se ral kap le pelik kan ti na rong a hnu lei kan kir tak mi na aselo mino kan sibantuk in kan thi asa cheu kan thi alin cheu asina in nun nak le thisen luan lo te in atu kan dau leo mi hi kan tei a her ramle mi phuncha a nun nak pe hi abepi tuk ko na in ramle mi phuncha a nun hi abepi tuk ve cha a lung saw te in minor chin hau si tia for feel nak bia chim shwe tu na ni chan tlom pal lamzo na huna an aw nu in Carson Hall a an kir thani Carson Hall a lasak nak le rakap uk nak du lo nak lang tar nu in an dong tar tia thong kan thai Senior General Min Aung Hlaing afale chu America ni blacklist a atal na Myanmaram uknak ala tu rakap lutlai Senior General Min Aung Hlaing I afale panhit na chu America President Joe Biden free mi chawza ni March ni lai khata blacklist chajina atal na America Financial Minister zung ni blacklist chajin achu mi a abigin uknak ala tu rakap lutlai Senior General Min Aung Hlaing I afale pa ong pi song le nu khin tiri that mun ni ngai mi chole nak paruk atal I chole nak tampi aphi na chu chole nak na chu 7 Sense Creation zuk chol thak nak company pitu jimpin chunga a ummi yangkong gallery le restaurant Silei company A&M Maha Sky One sakrep nak le ngandam nak le Jim chal nak Everfit company talin riantuan nak tampi aphi piak na nihina chun America ram ni sham in uknak alatu rakap le ru nak cha a uknak alatu rakap lutlai na le an ma he ape tlai mi chole nak le tampi zong aphi piak na leya adang dang le zong a herning in control changri tia American ram leng le pe tlai na minister Antonio Blinken ni achim rakap ni uknak alak ni February ni khata rakap ni Myanmaram ronak petu do Aung San Suu Kyi
President U Win Mint Talin Shui Tu Tampi Le Shangak Chia Antlai Min Hachu Ramchung Ramleng Myanmar Ram Mini Aran Nak In Kan Thlapia U Tia Nihin Tiang Nol Nak Le Dulo Nak Lamzo In Andu Nak Langtar Asi Dulo Nak Alangtar Mi Chung In Ral Kap Le Pelik Ni Siam Nam Mang In Mi Bu An Thak Na Ronga Menung Soma Leng An Nun Na Aliam Changtia UN Ni Athan AAPP ni chathan achot mi chunga February na khat in March ni riat tianga ukna alatu rakap ni tlai mi minung thong khat la jasari leng an si changtia DVB ni atel Kachin Ramkul Pharkan Peng Sejin Khopong a Kachin Independence Army KIA le Myanmar kap an ikap Kachin Ramkul Pharkan Peng Sejin Khopong a Kachin Independence Army KIA le Rakap an ikap tia khwami ni inchim Sejin Khopong Wei Hung Mo I Hun Khwarmi Rakap Sakhan Pakhat chu KIA ni March ni lai khat jinglei a an lu hnon ha I an kan ha tia khwami ni inchim Jing Simlam Pathum in Panga tiang an ika thong kan thai I atu tiang zong Sejin Khwa le Tama Khan Khwa Karlak a an ikap ri ko tia khwami pakhat ni chim Hi kong he pe tlai in KIA chimphuan na no ngai tu tongmang nobu ni Sejin a ka dau nak a tilong kan thai e adik clear in zai man kan thai kho ri lo Santa KIA ni chun ra ka pol chu khwa a lutin kap na u tia nol chho mi lo atang lai I mi KIA ra kap ton vo ngai tu pol ni an to mi long asalai tia chim alon cha thlan hi ronga chaklei shenram kul Muse Pong Rong a KIA le Rakap chu kan ikap peng na in Kachin Ramkul chunga chun atu hi avoi khat na asi tia achim chap ti in RFA ni tel DVC azau tu le ngai tu nan di lak chunga lunglom nak tam pi kan ngai